Shubor nakashlem jong unong san hima. Ginong yalam shnong jong kashnong batau. Hene kasngi bakran bar ginong tho khubor hashilong press club. Hakabede ba gajingja yakani jaka bar kashnong pen urkba. Nagliang urang ba shnong jong kashnong batau uba day hok sumer. Ulethu bakum kashnong kathrang ban pensyai halol kajingkeno jong kashnong pen urkba. Ba kashnong kawanra tiar pen mensaw bat pentiang pen smit. Hadu ba uwe ni kinong shong shnong ula kempang. Urang ba shnong ka batau ula pendram jore ke jingkeno ban penbut nam namar ka shnong ka dontang ka we ka jingmut kata kalong ban pen sange ka jingwan turput jong ka shnong pen urkba bat ka jingwan tre sha uput usam jong ka shnong batau ka kren da ka buram ka akor kita ki pat ba om kumbala keno uba sumer ule thu ba ka shnong ka long trai ka ni ka jaka na du ka sautarik uno pra arhajar pra bat kila long trai ka ni ka jaka ling ba ka kot ka ba kila yo na ka office jong ka GHADC Shosho ule thu bagadan kejinga lang pat ba hak baladan lang u local MDC u Dr. Sanki Sanpru hak bakaladan kejing ajing mut nakaliang u MDC ru bayak ni kejaka di ban penbet no namar kia de ki paramar jan shnong uba sumer ule penpau bagashnong kalabu de kejing tho sha u CFO ban penpau kejing persha Henry Kim Shimla ngap bat ka survey kala ya chakmat watla ka shnong ka bu ya shithi persha Henry ka office u CFO kala pelat got Klam kajing tip jong kashnong. Ula ongru bawatla kashnong penur keba kentat banyakran ber kashnong batau habede bakani kejaka kashnong. Kapen I baka kam try yakani kejaka. Hakane ko pon is no ban ai kuble ki press shai which ni dei baka jingkno jong kashnong penur ba yaka e ba ngiyo I ding ba kilat patai ko bon manhenin. Halor ke jingkno jong ka ba kashnong batau haka ako saw tari mentau nai. Kalawan hak tu bacaka hak jingkeno kiba ngikum kashnong ngiwan ra kitiar ban mensaw pat kum juru ba ngila penting pesmet yo tu nang shnong hadu ba ula kempang tena galeng jong kashnong batau ngiwan hak ni upor ban pendram juri kani ka jingkeno ba klam nang rim ka jingkeno tang ban penput nam Kashnong batau ha to sni kamdam de genu kachmut reitang de gowe kachmut ban pen senge ya to kinong song shnong jong kashnong pen urkba kiba trei hapo po sam jong kashnong batau bat ngia kedu pasamut kinong song shnong jong kashnong pen urkba ni kran de akor ke buram ya kene la ban sakhi leba ki dorki kiba ngile ha to sni bat waktu unang sang shnong baga shnong pun baga kena bola kempang ru uyadan shwar bat ni hato bacaka bat lek pai mioi kamdan keno kadak keshin kaba kumbala keno namar ba ni kum keshnong batau ni klam kata ru yo to unang sang shnong namar kum keshnong ka bajuyai da kalenti kabadai ngiai tang ko ge chimut ban kan sange ya to ge chimpentrai jongki hapo ko usam yang shnong ba jangka shnong batau te nagaleng jongi kum shnong batau nyimpan se ban ai gaji persyai bat ban yatulu ya kejing kam trai jangka shnong kurba ke baklam nang rin ya kani kajaka shnong ke jongi ha kaba ni kum shnong batau ni lalong trai kani ka jaka nadu ke south upi sembar arhajatra ni lalong trai kani daily baju kot ke bangio na office Jongka GHADC hapo jongka United Kasijai Hills Autonomous Council Management and Control of Forest Act Road Kakandai Lupa Haka jinghe kaba kandai spa sokopra hektar Te ngeladon ni kene kot nadu arajar pra Te kadon ka jingkeno jongka pelur kaba ba kejingyo kot jongi kal along ru haka to gipor ka chaki benda ki kentut ki bakatan kumgariat rablang pamtren batsa cimpa kibalang tang kendiat ki kentut ki baga shung urba tengi kum kashnong batau ngim kwa pendan kam ya kajaka da kajinge huri hura ngilaya chikmat bat ngilang office kala pediam ya kajing ujar ngilaya chikmat ban yakran ban wanra kajingnya hun hapden kashnong urba bat kashnong batau te kejingi keren kali ya ke por pernah hadu ka sauterik banai berperang arhajar kat kendai
keladon kejing kendu halengkan tariang ha lengkan tariang ha kejing dan lang ulokal MDC udah Dr. Santi Sangku ubadai cerman jong ke JHADC mentah ti hakata kopor keladon kejing ai jingmut wat nagaliang jong MDC baik ini kecakade bani penbek katkum kata kajen pensyar kebaki ladon kejing itu kebak hendak swadan yo ikut yang keba ke office ke ai ke kuat daka bapen sekali ke jenglang kerajaan ini omdai kata ke jensyar ke bandai put usam ke jangi tinggal ikun habang iladam ni ke kuat ila ikun bangin persekam ni ke long try ke jangi ni kata ke jaga handrai kiramba juga senang betul kuat ki perkak bangin ya penbek ikani ke kam namal ni dei para marjan senang tiga jengi penbek kalayak nakapor laban kedau haka shterik banai bro arah jar ka kakum ka city haka jin kendu haka office ng CFO kaladam ka jing ailak nak office ban penbek ye kan kam bak chuchuru haka shterik banai chau arah jar kau ka shnang pun orba ka tha city cha CFO na ka banta ban pelakot yang kesyukur berba handrai ke office kampat le ikata khandru trik benai kata arja rupo kesna pun berba kadang tepat yang ke office yang CFO na ke benta ban penbek ya kini ke kontrol kontrampor ban ya penbek ya kini gijie khadu hadu ka khatsan trik benai khandrai arja rupo ke office kadang ailat ini bangini penbek handrai halor ke jingkam jong nasional pun orba bakal ada ni kuat nanti kendriu tadi kubenai mat arah jarak kau yo ini kita rik bangalakran mentah kita rik bagi ya penbek ni kapor bak ke pasau lengo bagi senang patau haka siti bakal ya opriam bahkan dan kecil serwe yang ada ni jaga haka kadwai tadi kubenai mat arah jarak kau ke city ke bawah nak office yang CFO bahkan dan ke survey haka kannya untuk kubenai balai arah cara kau tina le nasional ni lawan ni haka negara nak benta ban don haka negara haka jimite bakal ke survey ti ngisam ba survey yor jangka office haka ta kopol larung bak ngila objek ya kene ngila bu ke jingtho CFO ba nginam priang ya kene ka jingrong yang lani ya kajing penhe jika jong nasional purba sakit campur usam jong nasional bakau bat cucu hadin kata negalian jo CFO ula khot ya keran ini bat nila komu kum nasional bangin ya kan ya pendek ti am pla empoi skuna wono gajing pendek tak hadu ka arbo kenai kebe benai kebe arah jalur arboar ka don kecingnya penbek nan yang ke arsenal bak ngiladon ya upur usam da kecingnya penbek ka bangiladon kecingnya tho ti kesenang bertalau pelayat kum kesenang ka ba skam kene kecing penbek kalau kowe ni banta barwanra ya ke bahagia miak pedang jogi arsenal tandre hapadang kataru dangdon kecing letre jogi beru dengan senang urba segi jaga senang tinggal abu ya ka komplain hak office ng CFO ya kani but hak ato artrik benai pra pelai kita report ni snosi banyo e jubak bala jubak bakata ka jaga kadai hapo upur usam jawa sino pudur ba katkum kikot isla ki bakasyo pudur ba kalayo na office hak driu trik benai match ana jara ke e ka bangi kwa ban om ne haba ka jusawe ka jaga kadang ke khanyo trik ubenai balai arah jarak kau kat bagi jiwa kuat kalau nadu dulu tadi ubenai mat arah jarak kau kita kalau kau nak kamu itu dan ni kau nak kejimburi yang kesenang patau yang kebangi di kejingkan dia hilang ya jikti tangah ubu arah jarak kau lain dia kejingnya dia bakal ni yang move jauh ko bambu yang komplain dia hak tu kopor ni semua yang ke office jam UCM laban on ba sar khambor sibat kilometer igane chaga isi bat kaladon garai na isi
kabala pharu ke jintho cha uskatri jong ke elaka rambai kakum ka rai serial number 6 haka khatra de banai menangkong araja rapasau kadon ke rai bandon ke jen inspection haka apa de banai besar araja rapasau bandon ke jen inspection haka jingdan lang jong kita khot ke boundary committee ban yang nasional lawan mi yang ketua por da ka baperkhat bahkan dan ke bahagiannya banyak penbaik da ka jinge menjurnal ti nagalang jong office ng CFO ngiladon ke meeting haka shotri banai September ajar pasal office trekam jong CFO ladon ke rai ke bami ina kata ka jinge lang baka jinge penbaik put kanlang daga jinge snot jumot jong kini ki aryan kumta la kun kubor haka shnang batau baka shnang purur ba bakin ye penbaik put ke shnang batau baka jinge snot ki ha jinge dai bakane kala ai ke shithi cha ke shnang purur ba na ka banta banyak penbaik ye kene kam haka halo ke shithi bangilai sa office haka khatsau tri banai ne arjar person nila ai ke shithi krishna purur ba bat nagalian krishna purur ba ke klemai jubab ye kene shithi bat ni petten mau ri sau ki haka khatsau tri julai arjar person ni ai ben ke shithi reminder ye krishna purur ba bangin ye keren na ka banta bangin ye poi se ka bahagian ya ti ni sosi banyo ini kum bat ni so kundet bagasna purur ba hapen kene ka rai kene ka hukum haka office yang CFO kala le bom sunyo ini bakal ai le jubab haka khatra julai ada pasal bakam so dan kam shu bani penbek ya put bat ni krishna batau namar kala dan ni kot kasla kum bakila kam lemba ki ulak pathai kubor bak nakalian jami krishna batau ni pensyai halor kene ke baro bak ni ma umpian ni kene jiyo kot krishna punur ba bak ni lakha ru ke shithi cha UCM hangane ka arsan tri Julai bak ai kopi cha ki EM bade pe ye ka forest cha EM bade pe ye ka elaka cha EO bade pe ye ka elaka ga jongi bak kunju yang hangane ka jingai kopi ga jongi na ka banta ke jitmu jongi ban pendam no ye ka register ka bala ai klam ka jingi menjurlang namar ki rai ko bon kilom bagin ye penbaik da ka jingi menjurlang jong baro atli krishna ba uban halal ko nomrim ba krishna pun work ba kam cham la yo ke jingi menjur lan ye ke jingi sang tu jumut bat krishna batau bat la kunor ko badan basin ko pun bang manor ban pendan kam bakala ye kita recommendation ban pun yo register krishna pun work ba bal ai ka ten dum prak ti haka jingi ka balai nyos ba lai point pra hektar ka bobot kene ka jaka balalong register yaki jaka jangasno batau baro ki ba haka to ka jaka ka bagisno pur ba wanmi ru kadai ka jaka bom jundan keno kono ka jinga ka jia haki por ka jinga penpek lagi por si por kum bagisno batau anno dan ka jinga bet ka to ka jaka kasno pur baro kasno thu badai ka jaka jangasno batau ka bomot ka jinga penpek yang long tang ni gitu ki jaka baye ka jia kam dei ka to ka jaka bagisno pur ba ka kam try hakim ha kumbalang manta ti nagalang jumi krishna batau ngikwa ban ai ke kubor ke basai sha ka office ng CFO bat kunju cha ke estate committee jong ke CHEDC bat ni kernaskam bakumba ke isi kala shimkia hakine ki isnan baladat ba kandon ke inspection bat habni yo bani karan bat deputy CM hakini khandiat si ladat la ong bahakate ke sni karai ru kalong ban pendam sai ke register jong sna punur ba khnang ban la ban ranra sha ke jingi bha jingi arlen mamla shna ba hakini ke jingi kran ngiru ni priang ban pendam sha ba ni dawaru na ke office ba kan chin ya ka banda kumno ban ranra da ke jingi bha jingi ki arlen mamla shna da kaba khalle shiyang yelo namar kene ke jaka kalong ke jaka kabala register hak kito ki jaka ki bagishna batau kaladan kot ke jaka be ke je kalong tang khendia de handrai manta ke jin kulum ke jaka jogishna kalong kumba khandai 2% ke jaka kaladan hapok register
jong kesnong punur jong ki kalau long la ban alai banai ngila penjot di hidung kiwa ngioi ngila persyam habangi ye dinti leng bau tu surat ngila ong ba ke ngak syai kane isi pendai ada kim snap na le kesnong da gejimi kut jong ga darbar ngila ni ban pensene ngila pensene atau sautu ni uniu banai ile de goi geji putang ban pensene te bat kam kanti pada kecakar jong kesnong ku bakalam Upanai kamway arajar para paglalaro ni Krista ka saudari upanai kakar arajar para cibanai kadang cuma kajian Indonesia nilai ni Krista kan cibanai dia office kayo i pada kajian Indonesia kami ka jiban pun ai ya kot kesna hari ini kau dah macam suku macam ni tu mesna batau ni la pilihan bani pembet ni kau ada letrai ya jaga ke badan kajian ni la kelai bani pembet ni banta hari habai beli ki penur ki am hanten ni am hanne kamron beci gebe andre tak hadu ajak dai ngacin ya karai perlu pertama ni Krista nginak ni nanti bagi office kan jina ka nomor ke baskam ba adu tentang ni pachai ke ke nomor jang ke CHDC dan ba jang forest department ni kwa ka nomor jang ki kalong ke nomor nak mentah wanra ke jimba la ndai kota kan pelong ya ke cinci ke bosro tenang ladagi sakut tang hakini rukom kibangi dan gaji kanjia ke bomnya baik tang ini kebentar rapalang pamthalan handok dia ini juga apa rip tang ini bentar dia karabelang ke pamthalan bak sai cempa ha ta ki kawar tang ini kebentar abalai abasaw abasan tang ini kendia kalau ada ga statement gibakar kiba kecno penur ba hadu arajar pra pedang in ha kejuk kenongin ba kini kibenta ka ujar yang kini ba kumbalong tapat ka kecno penur ba kalaya chadu shene kabumot citang 90% mo la dei nanti na matang segini kibenta la dei ceka kecno tiga bumot la banong 90% baru menta la dan ko jamata register ka ba kiyo kelam ka jini menjurlang dengan kecno Nama ni kan ni kesno kalau abu ikut objection, the penpan ko office kaya cek mat klaim ka jinya snow tu jumut lang, mat ni jinya melakukan pedian ikan ni. Kemudian kajin pelong games, manur yang kena cakap ke pelong ini ki arlen snow bangin nam ya poin sekecil baik buat pura. Di ngaku akan keren dengan bahasa kumurang snow kubakil lagi nak kajin shot. Datang ke GHDC lembaga forest department ka ai kat kum ki statement belaju ke perlu ngidang ong to naka benta ka jimba hanre bakin chip ye ba kan ka cakap belaju ai naki kini naki nakala jo kasno dalele ni la pedian kata ka de ka kubor ba shay ba lada ke office ka la ban shimke ne nakala kasno ni session ba da ku bai pa ku lesno ma pikam ke nomrin jam ka GHDC Nagalang jomi nila bu ya ka objection hak itu haknya teri banai balai acara tu ti kalau adon ketu ka survey mo swaban yo register kan don ka survey tingi lawan mi nagalang national hak itu kopor ti bab yo I baka jing survey kalau ada po usam national nila bu ya ka objection penpan hadren kene ka objection ro nila balsaki hadu ajar polai ke pau pertai baka office kala pelai kot kan kecikit jang kesang batau tingi satu baka kot kala ndeu tri banai mat ajar ke survey ke yak kan nyau tadi ke momot ke kot ke yak chwa ya ke survey je ye kan ni la ban priam ke office jang CFO de ban juga ye kan ni haka ikan pasta kementar pi ong kai ga jing dawa jing ka jing dawa jing ni yin mata ka kumkasnom yin menta bandan ke jenis nak jumur ke changsu ko changsai haot balai ni ha to ajaka nomor ba kesno ko ba kala kentai banyak keran ni kesno ke jingkaran jong to orang ba ba balai ki biya keran nila ai di siti ke jingkaran mata ke onda ke siti nila ai di siti bagi ni keran ni sup ni ga ya kan ni jaka ba ke jia penban na ke kesno ko ba kala ai ke jubab bakam tre shi banyak keran kam saban kam shu tinggi untuk nasional nilai ini bagi kantai yang jaka